Lorandiak malu karena televisão Timor Post live streaming, hamutuk fali ho lita isabelita, iha programa bainaka spesial. Edison ohin, ita se kuliah, ita se dadalia ho jovem feto ida fun saet Timoroan, nabi matenek, smart, nia hatudo na ninya talento ia area lubukida, mesmo que nia se ho idade nebe se kiik say norak may be ni hatudo ona niya talento iha area balong hanesan iha area public speaking niya niamos matenek fase kuliah lian Ingles niya estudante se iha nível ensino secundaria no itatu hatenek lean unsa niya jornada niya desafio no motivação saída makanya ia hodibele inspira fila fale baitane maluk jovem sira nebe karik sir ia talento nebe hanesan babe sira se subaran ta espera katak le husi dadalia ho itania funsa itane jovem feto timoroang idane bela inspira sira no motivasi sira diaglutan ia ona hanesorin Aling Feto Misal Suarez. Bem-vindo e bom dia. Good morning. Thank you for having me. Dia kalay. How dia? Obrigada. Mana dia kalay? How dia mos. Hawak solok hari ita uhinda derne. I'm really happy to see you here. I'm also very happy for the opportunity to be here and to talk with you and to inspire my fellow youth. Okay, thank you. So we start our programs. Asim ulog na karik aling misal bela halo introdução bada kida kona ba aling misal mase e depois hela henebe ida de hira no escola karik escola henebe halo favor. Olá a todos, Haninaran completo, Morenha Kinabo Tinalzarela Soares, mas bem conhecido lhe Honarang Michel Soares, agora de down how ho 16 anos, mas bem iha semana ruatang how halon ba 17. Agora de down I'm a high school student currently studying at St. Gitedeus International School and I recently completed grade 11 and I'm going to be continuing senior year next year. Hanyo maing ema Baucau, Hanipai ema Bobonaro, então mix of those two districts. E agora de down I'm here like muting. Mix inangaman mix Baucau ho Bobonaro double B. Yes. Asim hanesan ako ini tania presentação hanesan jovem ida funsa ida nebe talentoso multi talent ita bele dehan karik ita bele be konta ituan ita hahu ita nia talento hanesan jovem ida nebe bele kuliah Ingles o facilio ita nia pronunciation mos diferente ho timoroan babain nebe kuliah karik bele hahu ita aprende Ingles usi nebe depois sema be facilita ita etc. Actually, how começa a aprender inglês ne idade ne be kik teves. I think I started like 4 or 5 years old. How começa a aprender assim. Ia tempo ne ba hanya pai hanya mãe. They always exposed me to English speaking channels like Disney Junior, Disney Channel. Desde idade kikeras pai mãe sempre expose how ba canal hirak sirane. Então how começa how do I say this in Tetan? Okay. It's okay in English. Okay. So my parents, they've always exposed me to Disney Junior, Disney Channel, English-speaking channels. And by watching, I just watched and then I practiced speaking with my parents, my mom and my dad. So I basically learned from there how aprende autodidacte, how la tuir cursos ruma, maybe how aprende liusi, nonton canal sirane, tamba personally, I think the most important or the most effective way to learn a language ni ato pratika hoy maseluk. Ita nonton e depois kuliah hoy maseluk. Ida ne may how método ida ne be efetivo liu ato aprende língua ida. Então lá tuir be curso ruma. No, I actually learned class English. No. Sim. I actually learned English tamba agora daw high school international school iha maluk sir balong ne be
Hanoi katak how aprende inglês no Escola International School. And I'm not saying I didn't learn anything, of course. How by Escola International School, how aprende ditang ko na ba gramática, o in satu kuliah ho ton nebe formal liu. Mas bem, antes da Escola International School, how atene na base inglês. Então, husi kindergarten kes, kindergarten hasi Escola International School, how escola iha escola Madre Sirning hai muting, Escola Santa Bernadette. Então, a escola tihin ba durante tinan rua ba kindergarten 1 and 2, e depois ia first grade ma pai main sira di Syria atau muda haba international school. Ya, unsa itan niya hare how important English for Timor-Leste new generation. Oh, English is very important because hanesang ito toto hatene katak lingua mundial ne or the language of the world, the international language rather, is English, and it is very important, especially agora tamba Timor sayona membro mais novo ASEAN niang how hanoin katak importante tebes English. Ato jovens ir aprende inglês tamba. If we want to bring the world to Timor-Leste, then Timor-Leste must also speak the language of the world. Yeah. Hanes anohin mo sa ita mensiona katak ita se estudante nível secundário ros lain. Ho idade nebe mais nora kleo. Unsa ita halo balanso entre ita ninia. Ataba ita mos involve ia grupo rumah o música. Wala parte mos. Iya. Unsa met bela halo balanso ita nia be tempo entre estuda ho aprende música sarnena. Pessoalmente, bahau, hani educação sempre number one. Então, bahau, personally, I think the most important skill that you need to have in order to manage it in the tempo ne, skill ida nebe ita tu identifica ita ni priorities. Então, hani sang bahau, hani priority ma hani school. School is always number one. And also for my parents, they always tell me it's okay that you want to do other activities, we support you, but don't forget to put your school number one. E agora daw hani mãe, agora daw sa isang hani manager. She's very supportive. Both of my parents are very supportive. Sila sempre ajuda how ato maneja hani atividades niya ato nune atividades se nebe how hetang o convite se nebe how hetang ato participa ia atividades se refere la bele collide falio hani school schedule. Então I think I managed my time successfully, not only because of myself, but also because of the support of my parents. E depois, ho hani habilidade atu identifica saída mak hani prioridade sira. Sekari hani escola mo número 1, então atividades se nebe collide hani school schedule, desculpa habelecimo, mas be sekari the activities are not colliding with my school schedule, então habelecimo. And also I go to a school that's very supportive. Na escola they're very supportive of itani atividades tene. Então dala ruma, hanes não fui na leste haba participa no dar artistere canta evento ASEAN niang. E Malásia haula ativo escola durante semana ida. Mas be tamba na escola supportive stebes. Então ha precisa hatamaret carta ruma ba escola e depois ha hetan licença us escola. Ando idania be mestre sira idania colega sira be suporta. Yes, they're very supportive. Our school is very supportive. Escola nebe? Agora não how is St. Tadeus International School. Santa Tadeus. Sim. Okay. Além de public speaking ninian, depois ita mos be fast lo escola inglês ninian. Karik ia mos be talento selok nebe ita halau durante ita expressa música karik kita consegue ia on album kita ka o hamutu ko grupo kakaunsa. Aside from public speaking, I also do music. How involved yang música mas desde idade bekik. I started liking music very young. And iha 2020 how consegue release dun hani single ida how iha mehi ida mabe tempo neba how si kuang ela. E antes ida nemos how tuiro na competição iha televisão educação Timor iha 2017. Momento neba how se 8 anos sila sala e how manan segundo lugar. E depois quando ba grupo how la envolve ang diretamente ba grupo Ruma, mas be how iha na colaboração com artista Timor Lubukida nesang mana Sidalia, canta ona hamutuk mos mana Marvi, iha mos mana Ofelia e artista Lubukida ami colabora na hamutuk. Aside from music, how much involve ang iha mundo modeling or pageantry.
Sim. Furak. Iha 2018 hamutu ko agência ida ami ba iha Jakarta Indonesia hori representa Timor iha competição modeling internacional. No iha ba how tamhe kategoria B how tinang tinang sia sela sala. Sim. Sekiglos maybe Indonesia deh ambe segudang prestasi. Iha 2018 ba graças a Deus consegue lori duni troféu da Filha Mai Timor, segundo lugar e Best Catwalk. Sim, thank you. Yeah. E depois fui na Laisne, Fulang Maio, representa a escola, how consegue manang título no dar no DIT 2025. Competição nebe organiza husi estudante de Tsira Tramasta 2023 ninha. Ane iha competição no ini ne hitam primeiro lugar. Sim. How magsai no dar no DIT 2025. No DIT 2025. Primeiro lugar. La facil nang hira ma compete. Sela sala horbenhira ne ami escola 20 schools e cada escola ia representante na rua feito ida no manida mane bananonia feito bananonia. E preparação saída me halo to hitam primeiro lugar. Koliko preparação of course preparation is very important então halo preparação lubu kida também tá tendo katak sekali takarba funo tem que preparar kila todo dia. Então iha tempo neba amissimo carta husi being no Mount Stramasta 23 sira estudante de Haitinia e depois escola hili hau atau sai representante ba Saint Judeus ba nanoinia. Então comecei os neba hau começa treino hau nia catwalk tambah hau na experiência modeling nessa hau termina. Então itania physically mos be suportative. Thank you. Então começa treino catwalk e depois ia no de Haitine nia competição lá os hareret ba itania lá mas be haremos ba itania capacidade intelectual. Então itania public speaking, how mos halo research kona ba tópicos sira ne bebing homang sira fo também ne ba ia se haula sala ia 20 tópicos sira fo tópico ba ita atunune ia final ia motion challenge ia ne be ita hili número tópico ne fo sai no ita tem que foi ter opinião kona ba tópico ira ne então hamos tem que preparar halo research kona ba tópico sira ne ou sama how to deliver hani message atunune message ne todo ni ba emas sira be how cara the people I target the message to, which is Jovem Sira, então how tem que structure my words and my sentences in that way I can really deliver an inspirational and effective message. Tamba how fear katak manan titulo ne laos det kona ba I carry a crown, but it's to use the crown to inspire people. Sure, of course. Yeah, and you did it. Thank you. Asim, how kara kusudet? Iya public speaking ninian. Motivação botlu iha ita. Nebe suporta ita, nebe motiva ita. Hudi involve an iha area public speaking ninian. Saya mau motiva ita hudi bel partisipa iha public speaking no igusma ita resultado nebe dia aku. I think my greatest inspiration is the person who gave birth to me, which is my mom. Hanimang Belgian feto potencial teve. She really inspires me in the way she works, in her work ethic, in the way she always strives to be a better person. Então, desde que queres Hanimang hanapai sir sempre diang may hau katak being saída mak offer katak idanese ajuda o say it'll help you develop and it'll help you express your talents by my pronto a suporta. Então desde dar nebe kik how koko botlubo kida tanto música, modeling, public speaking, dança saída mak how interesse sir sempre suporta. Então how sinti idane mak motiva how ori saída mak how offer katak bele ajuda how desenvolve no dar pessoa ida no dar jovem Timor ida how bele koko tamba sira sempre suporta how. Se kari how mono they're always there for me. Então public speaking ne how começa ho hanesan idare nebe kik tebes tamba iha escola even if you're young pessoa ser sempre exposed. Se kari se hare o potencial ser sempre exposed. Então how ni interesse ba public speaking it grew from a very young age e depois agora ho era mundo tecnologia of course ita assisti YouTube. I'm very inspired by incredible women like Agnes Mo and Chinta Laura. How are sira hanesang
role model, ka guide bahaw. Então, han interesse ato participo si public speaking ne começa husi ne ba. E how fier katak husi public speaking ne, how bele usa how ni habilidade public speaking ne hodi inspira no motiva how ni belum timoroan sira katak imi hotu bele. Se how bele então imi mos bele. Yeah. So are you enjoying? Yes. Public speaking to me is something that's very like enjoyable for me because it's not only me speaking, but it's like me giving a message to my fellow Timorese youth on the important topics that are given based on the public speaking topic. I agree with you. Asim nafatin tamba Timor-Leste mas mas menciona kata Timor-Leste agora be adere ona ba ASEAN ninian. Claro que Timor-Leste precisa tebes zersamfong ida funsai Timor uang ida ke matenek ida nebe qualidade salah satu ida mahane sang aling misal nebe hatudo ona ita na capacidade ita na habilidade ita na skill fluency in English speaking nelos buat facilida unsay ita buat ni hare ko na ba ita na Timor uang ser nebe ohin loron say moya ato kuliah lian estrangeiro ida maka English ninian. I think Timor-Leste's adhesion or Timor-Leste tamo na ASEAN, adera na ba ASEAN ne buat nebe, it's a great success, it's a great victory for Timor-Leste. Tambali husi our adhesion or our how do I say this? Lihusi Timornya adhesion ba ASEAN, Timor-Leste, no specifically Timor-Uan Sira, ita hetang oportunidade dia kliu atu participate in international activities. Tamba, because we are already a member of ASEAN, our international our relationship with other international countries, specifically Southeast Asian countries, are much stronger. Então, nune how fier katak sekarik, ita hakara compete ho mundo international, ita tenki firstly, ita tenki prepara ita ni ang. Então, how sinti the first step to prepare ourselves to compete with the international, to compete on an international scale is to speak the international language. E how fier katak agora ho mundo moderno tecnologia, how fier katak fácil tebes atu kuliah English. E based on my observation, a lot of Timorese youth now they're speaking English. E hanimalog jovem sira nebese moy atu kuliah English keta moy. It's okay atu halo sala how much quando how se kuliah English hani grammar se it's still shaky. E depois, importante mag ita tem que fierang atu prática. Ida niya importante. Sekar kita aprender teoria, may ita la prática, hanesan dit. Anto importante atu ita tu prática. La bele moe atu hal sala because it's normal. Husi sala mag ita foi bela aprende atu balos. Então, bahani malug jovem Timor-Uan Sira, ket haluha importante tebes atu aprende língua internacional, sekar kita cara compete on international scales. Speechless. Asim, nafatin. Também estamos agora sebe estudante ela ia be ensino secundário nenian. Itene mehi ba futuro ne akarak sa saida. Perguntas niya hetan dala barakona, and if I'm going to be completely honest, I'm not very sure what I want to become because how gosto bot barak. Iha escola I do all subjects. I do math, I do science, I do languages, I do history, I do social studies, I do economics. I study everything. Então, yeah, I do. Actually, fun fact, in escola, how hetang primeiro lugar desde how iha first grade até agora. Então, I'm a person I love to study because how gosto aprende bot pong. May how bot pong niya sa interesse los may how. If I don't know something niya, how fote han isang challenge ida ato aprende litang. And then tamba niya ma dal rume musa Michelle bota kar sa sira. I'm like, I don't know. And they're like, how come you don't know? I'm like, tamba how interesse bot barak demais. But you have to decided one, sim, right? maybe agora de daw niya hani plano iharua. I want to take either business or international relations. Tamba fier katak iya Timor, ita precisa jovem sira nebe que ia potencial ato promove ito ni Raiba mundo internacional e daí também halo lihusi international relations e depois atu contribui para desenvolvimento Timor-Leste niya lihui setor ekonomia ao fier katak lihusi business e também achieve dane. I don't know how to say. Really, I'm speechless. This is the how to say. Jovem feito ida que matenek smart loss. Nia visão ne furak loss. Las jovem hoto.
Akari kita ne hanya be primeira vez entrevista ho be Aling Michel. Tambah uhin mos menciona kata kita be interessante lo si area bisnis nini yan. Ya international relationship nini yan. Idene buat turane be husi be area ruai idene itu buat hilitan. Which one you will choose? I think because how Emma nebe gosta public speaking, Emma nebe gosta kuliah ho Emma, inspira Emma, usa hanya plataforma atu for motivação ba Emma how hililiu international relations. Yeah, because I want to bring Timor-Leste ba mundo. I guess. Iya. Ne claro, ne lahya tambahan sang aling mos kuliah inglês nebe facilite ona jadi hubungan relation internasional ne buat tidak ke mas importante lah halimaro. Oh semahaten yang kata who knows one day you become Amen. jovem dan bela representa Timor-Leste iya na San Selok, ane sana embasadora or whatever. Assim, itu buat karek benghira depois de remata husi ensino secundária. Ita hakarak continue universidade nebe no fote departamento saída no tambah sa uai. My plan for university is actually to study in Australia. Tamba funny story. It's not really a funny story. It's a fun fact. How ia família how uang feto mesak. Então quando kuliah ho mai ho pai sira tu escola hene be hane pai dia bing. Okay, taba dog lai ba. Sekali ko sekolah bot liona mag okay, obela ba dog. It's a funny story. So actually, I'm planning to study in Australia. I hane sa ho termina. I'm planning to take international relations. Lagoya Timor. That's just my plan. My wait latene maromak ne plano. Latene. So what I do is I just set my goals. I pray and saida mak maromak ne plano. Ithala. Top. This is the great. I don't know how to say because I was happy. Thank you. Yeah. Oh. How should kare jovem ida hoida de kik? Mabe nia iha hanu ina bediak. Nia começa hatene ona ba futuro nia tu halu saída. Nia começa decide ba weng nia krafoti saída. Nos ema hoto nos jovem hoto satan ho idade ne beseki foi em 16 anos ne idade ne beseki se na a fer kata que idane educação ho se inangaman educação ho se umalaran nenian agora ia umalaran who has been the most influential figure of your journey. Of course, ato sai jovem feto nebe agora. To be the young girl that I am now, of course, hetan suporta nebe the greatest support from both my parents. Susi hane pai hane mine. They're both my role models. Sirua ema nebe ke sempre suporta hai boto toto nebe how halo. They're always there for me. My be if I had to choose one, I can't really choose one because I love both my mom and my dad. My be hane sa feto ida. The most I look up to my mom. Tamba hane sa feto I look up to my mom. Tamba Hanimay agora de now ni involve his sector nebe is male dominated. Então how proud tebes iha mai da hanesa hanimay tamba niya bele hambri kanesa a strong woman in a male dominated field. Então ida nema inspira tebes how atu usa talento nebe how iha plataforma nebe how iha atu for motivação especialmente ba jovem Timor-Leste and most especially hanya fellow young Timorese girls atu sai feto ne la bele moy atu involving ang male dominant industries. Se mani sira bele ita mos bele. Sure, of course, I agree with you. Yeah. About your mom, she's not only your mom, not only your super system, the most super system, but also she's your manager, right? Yes. So how you describe it? My mom, my mom calls herself my momager, so my mommy and my manager. So hanimay niya sign ra manager because I'm a girl, so of course I lean more to my mom, even though I'm still my daddy's girl, but I lean more to my mom. Então, hanimaing babaeng ko, hanisang aktividade da agora how participa iha, this
wonderful talk this morning. How hitang convite ne liu si hanimang. Então all activities, all invitations for activities ne babang liu si hanimang, tama hanimang mahani manager e depois ne relay mai how. Kara ka to be add some information. Oh, for public speaking, actually, tamohing mana touch on a topic public speaking. Foi lalais ne, how representa escola e a atividade ida ne be organiza husi ana e a competição ne faheba categoria tolo, categoria rua. Tolo sila sala. So 2 for universities and 1 for ensino secundário. So for universities ne iha debate, não é debate, public speaking ho língua rua. Iha nível universitário ida nebe ho língua português, no nível universitário ida ho língua inglês. No ba nível ensino secundário ne ho representa a escola iha ba ami hal public speaking ho tópico kona ba the impact of assessment and accreditation for higher education in Timor-Leste. Então hina ba how graças a Deus consegue manam primeiro lugar. Primeiro lugar primeiro lugar, segundo lugar. So boturan ni matroka malo de. Terceiro lahiaw na. Lababe terceiro ka 4 ni lahiaw na. Primeiro, segundo. Agradece maromak. Maromak niya bensaw na be luar biasa ba. Aling niya mores. Lihusi inangaman niya be edukan ni be furaklos. Alin de ita tuir be kompetisang public speaking ninian. Karik antes nini ita mos tuiro no kompetisang balong entra escola ka unsa. Iha minha escola, cada fulang ami sempre ia atividade, então I always participate in hanesan quiz bowl, math quiz bowl, science quiz bowl, e graças a Deus primeiro lugar. E depois, além de dani escola, how much atividade iha inside the 4 walls of my classroom, maybe how much ativo iha the extracurriculars, então how much iha 2023 e 2024 tinang kotuk, how I ran for Student Council, Conselho Estudante, no IE 2023, how saí no dar Public Relations Officer, no IE 2024, how manam posição Vice President. Então, ho Conselho Estudante ne, how kamutu kahan equipa, ami consegue organiza competição lubu kida durante tinan ruan larang. Então, Hasenti temos experiência de aqui da. E nós bahani jovem sira, se carga agora da imiste ia high school hela ou ia universidade, la bele limit yourself to academics only. Se makatene se carga imi potencial area seluk koko hotu keras. Ia tempo nebe ita se jovem, ita se energia barak, ita se potencial atau aprendi botongoi koko. Try everything. If you fail, try another one. If you fail, try another one. Because ita ni potencial itlah ten. Se carga kita moya tu haturu, lahi emeida mak atumai duru ita parba, ita ni andu ni mag duru ita ba, no ita ni família, ita ni colega, ita ni sociedade se suporta ita. Claro, eu concordo até você, né? Iya. Na fatin ita niya be estudo ne, tamba uhin ita mos menciona ita gosta be matéria hoto-hoto, subject hoto-hoto, lo sigala. May be husi subject hirang ne be ita gosta, ida ne be ma ita gosta leo. I like math. Math, wow. Yes. I love math. My how But I hate math. my how am I gonna be? It's not that I don't really like. It's just that I prefer atu chakar do ke atu hafal. Yeah. So it's for me math is easier. Tamba iha math. All you need to know is know the formula. E depois ohin chakar ko sine. Se karik iha matéria selo kanisem por exemplo história. Ita precisa atu memorize factors ne be barak tebes. Mas be matemática no. You just need to memorize the formula e depois chakar. Então, how gosto de math? I prefer to memorize than to chakar. That's good. What about onsa hobby física, sera química, sera? Actually, a minha escola foi lá na ami fui incorporate in physics, chemistry, biology and geology, which is now a minha escola, mesmo que a minha escola é escola internacional, mas bem a minha matéria de ciência, no ringo português, a turune, bele preparar me rodia para exame nacional. Então fui lá e earlier this year ami fui aplica these subjects e ba how sente anisan challenge ida tamba how tamba I'm so used to English. English is a language that I speak every day. It's my daily language. Então ida ni anisan obstáculo ida mai how atu aprende ho língua português. Então o tempo ne ba how consegue complain ito ba na mind, you know, teenage girls. And how my this is so hard, and she's like, whether you like it or not, situação manisani o tem que koko para atu li obstáculo ida ni. Então how começa
buka YouTube, like how to speak Portuguese, how to conjunct the verbs and everything. Então, hindi ba how consegue aprender duni? E agora, liu tia 11th grade, how sinsa, how take fila fala, how dia, ay, but facilidad mo super complain. Então, kita mo agora começa a gostar na português. Português, sim. Português. Because, how fear katak, mesmo que ite kuli English, mas bem, ihe tini país, ite língua oficial até tu em português. Atu susar tu hindi, mas ite tem que aprender tamba. This is our country, this is our language. If we want to help our country, we must also speak the language of our country. If you do comparing between English and Portuguese, which one? Of course, I prefer English. Tamba how fluent on ako English. Mabe, it's a new challenge for me ato aprender português. Também, aling misal mo so gosta be buat challenges lo segala. Yes. Yeah. So, saida tan may ita hakarak be kokotan, alin de be lingua português. Right now, I'm learning the Portuguese language. I'm focusing on learning the Portuguese language. But actually, a language that I also find interesting is Spanish. Maybe dalabar Spanish? Yes. The language is so nice. Kung itarone ay makulian, how sinta nisa, it's so satisfying. Maybe agora daw how focus liba Português tamba right now how tinang oing how precisa prepara ba exame nacional. Então how focus li agora de down ba prepara sa Português. Maybe how sinti hani Português. Laos dikliu, laos melhor liu hani sa hani English. Maybe how bele compreende na Português tamba iha 2023 iha pré-secundário, SMP? Sim, Yeah. secundário. E pré-secundário ne how hetang segundo lugar ou segundo melhor classificação para exame nacional. E 2023. Wow. Yes. Ano sa ginangaman ni orgulyo pramate na ene. La saugati. Edukasaw na before durante ne. Mas itarasik orgulyo. Yes. It was very hard work. Iha tempo ne preparação how albe exame nacional tamba hani colega sira ne be iha in higher grade level, sira Michelle, exame nacional is very scary. Tem que prepara halo dia. Então I actually took that seriously. How estuda to hani mai Maria Michelle, please stop a little bit. Like I study. Tama iha português galera how tau kuma to exame halo compreende betruma insaba. Então my how declio prepare antes. Prepara antes também se cara to exame na what can you do? Então hani so how dia se cara karak manam funo tem que preparar aquilo todo dia. Então how prepara hani matéria sane how estuda like the 1 week before examine I felt like that's the most amount of studying I've done in all years of my life. How estuda para mate e graças a Deus iha sala iha dia 12 de dezembro 2023 ne hanya colega mak dihang mai how também minha mãe mos serviço e a Ministério da Educação, então ninguém mais Harry Michelle parabéns o retan second highest score in the entire Timor Leste. Então no momento eu how tanis formate because I felt like the hard work really paid off. Claro, é madianan sa ne. Ita esforço hononok. Resultado mabarulho. Da segala resultado barulho. Mabe lihusi itania sacrifício itania serviço maka estuda makas ikus mai terbayar ikus mai sa window the paid off. Asim nafatin itania talenta nebe barak husi buat oin hira nebe oin mensiona ita gosta halutan saida além de public speaking além de música akarak atu kokotan saida nebe ita gosta. Aside from music and public speaking, in escola Modeling hotona, Yes. akartan saida. in escola how much involve ang niha dance. Last year how hani colega da hamutu kamne professor ami halo dance workshop nebe ami hani sang kakasira hanori fale ami nya adik sira SDS ne. E depois de workshop ami perform dance ne iha night market Timor Plaza no most night market iha UCT iha tinangkoto. Então dance is also something that I'm interested in. Just entertain. Yes. Yeah. Bebe karak ba futuro hakarak mo desenvolve bebe dancing edane o sekadar o hanese ita be liudet. Bebe ita karak aprende liutan. I think dancing for me is more of a hobby. Maybe buat nebe how passionate liu ne musika, public speaking e modeling. Je vencida rona ba labe lakon ho aling misel.
minha idade é Kicks, fui mais 16 anos, mas prestação lobo que de makanya o que kanya be hatudo te ona. Sim, itanini mensagem ba itane jovem sera. O cara molok tama ia be mensagem ini cara aling misalah cara kato hato tan informasi balong tan liga ho aling nia estudo, aling nia talento hirak na be uhin iha, inclumus ba be jovem sera unsa makabele partisipa ativo lutan, hatudo sera nia talento ne be sera iha. I think I've said enough about myself. Eu sinto hakuli informação para Glostona. Agora eu sinto how value that mensagem. Ante itene mensagem. Saya karak be mensagem. Itene mensagem ba itene be jovem sera, funsai sera, lilu feto sera, tanpa feto dalam barak ne atau musuh ya publiko ser cidadaan jadi is aula bela satan atau kuliah Ingles tan ne maromak mahate ne de tona edane unsa mali husa aling misal niya Ingles ne be furak los para sermos bele termotivasi bele motivasi ra dia kuletan inspirasi ra dia kuletan atau siramos hamos tengke bele hanisang aling misal Bahanyo malug jovem Timoruan sira. Our responsibility now as youth is to study. Aprende, saída det makita bela aprende e koko boto hoto nebe imisenti kata kida ne diak baimi. Talento sira makimiya koko hoto. Whatever opportunity that comes, open the door. Tamba hafier katak sekari ita la push ita ni anga tu koko bot sirne o insa ita bele discover katak ita iya talento sirne. E depois, as I've said earlier, tamba Timor no the newest member of ASEAN, importante tebe shatu ita importante tebe for us to speak the international language if we want to compete internationally. Tamba agora no dar membro fong ASEAN niyang ita iya international links nebe forte liu mais forte no ita oportunidade barak liu hanesan jovem ida atu compete globalmente ou iya oportunidade tu estuda hira liu. Atu prepara tani ang atu heta oportunidade sirne importante atu ita aprende língua inglês. E kita haluha lá a oração, no que tá lá com motivação, katak hamos bele, e mimos bele. Thank you. A great message. Hai lolos nene se iya si perguntas balong. Bele. While hato itanya mensagem, mas be perguntas ne mostra fali hanya be kakutaktan. La problema? No problem. Sim, tampa ohin mas be ita menciona kata kita ni papa, ita ni mama, hanesan figura ruana be suporta ita makaslos, ia ita ni be tanto ia ita ni estudo, ita ni hobi ka talento ni be ita expressa, sira sempre be suporta ita. Ita hagarak dihan sa ida ba ita ni papa, ita ni mama, ia momento ida ni. To mommy and daddy, thank you so much for iminha support, iminha love, iminha care my how, iminha dedicação, iminha esforço tomak maghalo-halo sa jovem feto ida be agora dadang ne. Thank you and I love you both. Ba kolega sira kare kolega balong nebe durante ne support ya makasli o kata ka Mr. Obele you can do Bahani kolega Sira, hanya, and not only my friends, also my family, especialmente bahani Aling, nebe sempre suporta hal. Thank you guys so much for iminha suporta. Without iminha support, I will not have the motivation or even the confidence to be here right now. Competição hirak nebe oing how temi onane, how hetang grande o suporta máximo husi hani kolega Sira. Tamba how emay de nebe sekarik how hetang applause nebe very loud, I become more confident. Então bahani kolega Sira nebe durante ne iatinam barak nilarne sempre suporta how atividade, qualquer atividade nebe how tuir. Obrigada and I love you all. Itania preparação tanto ba examen ninian, tanto ba competição ninian, tanto ba ia be public speaking. Ne preparação unsa. Ita estuda ne fusi orasira to madrugada ou Ok, hanya preparação para atividades né diferente, estamos fazendo atividade diferente, né? Então, ia atividade para música né, of course, eu preciso de música, treino, and prepare my costumes and stuff like that. Hanya somos ba pageant or modeling niya, sekali it's just a runway, então prepara roupa, prepara lao, sekali it's a pageant, prepara public speaking, o insa tu hatang perguntas sirak ne, ba public speaking niya, of course, prepara not prepara tópico, estuda tópico nebe
the organizers for nama ita atu nune ita kuliah ho maneira ida nebe bele for motivação bem selo tama public speaking ne ita usa ho de persuade or convince e motiva ema ba sim ba exame bahal pessoalmente how gosto estuda like way before the exams. Então, semana ida antes do exame, eu comecei a estudar. Atu não é quando basic exame ona, ita la senti pressure ba ita ni ang atu think oh ida ni think half la the night before mas study, how senti ida ni my how pessoalmente método ne beladung efetivo, tamba mesmo que ia kalang ida antes ni imi memorize ona factos ni maybe because it's short term memory. Ita estuda antes ni is very short term memory. Então, exame tur mai imi bel haluhana. Então, bahal pessoalmente atu reduce the anxiety that you guys feel before the exams, facilita a estuda antes. Hani preparação sana. E of course, tem que rezar, tem que halar oração para maromak for benção atu ita. Atividade será meita halo, la dia, la sucesso. Furak mensagem furak lah halimar. Hau hanoin kala be levariki be nyasi kuliah be se CD mas ita posera acompanha oh nya kuliah nang CD. Nya kuliah furak los. E laos niya sekedar kuliah mabe niya tudo te ona niya prestação lobo kida e obrigada ba aling misal niya presença nebe partilha ona informação kona ba aling niya prestação nebe aling hatudo ona durante ne espera katak saida maka aling partilha ihane itania funsa sera jovem sera tanto feto tanto mane sera mos bele motiva dia gluta no bele inspiração ida basira atu siramos bele boca no compete dadau tamba Timor Leste na saung kiki da na saung fong ida e nebe envolve anmos iha ASEAN niniang claro que Timor Leste precisa funsae nebe ia qualidade em termos matenek ia area hoto nebe ita precisa doni e ida maka dominar língua estrangeiro ne hanesan saya bukaida ba atu itabele competemos ia mundo internasional katak Timor Leste bele Laos be sara mos bele mebe Timor Leste bele katak zerasam Timor Oan mos matenek nebe pronto atu compete. Yes. Thank you so much. Thank you for having me. I'm really happy to Thank meet you. you here. I'm also very happy to be here. Contente tebe siya tuza plataforma motiva hani maluk timoronsia. Iya, sekarang kau ni masih jovem, kare kamu be termotivasi, kamu motivado teves, ho aling misal ninia experiência nebe ohinya fahetia ona, mesmo que nia matenek, ia area hirak nebe ohinya menciona be nia haware nia figura ida que humble, ia amigável, friendly. Las ema hoto tu babain quando jovem serseluk mengira nia iha prestação lobo kita hanesan nia sempre hotian haluan. Mabia perkatak idane tambah edukasan umalaran. Yes. No ema nebe involve maromak nia sempre hatudo respeita ema selo. Ya, nafatin hakraikan. Dala de tanaling obrigada wain, obrigada mosba misalnya mama nebe acompanha misal aling misal mai iha aminia fatin aminia studio mini studio odi bele partilha aling misal ninya experiência ninya prestação hirak nebe nya hetan ninya processo ninya esforço ninya jornada desafio saída manha hetan nya koko atau ultrapassa tambah lihusi hakar aprenda no aprende estuda no estuda. Obrigada. Thank you. Diak malu karena televisão Timor Pos live streaming ida nema kita ne dadalia ho aling misal ita hata ne kata kita mos acompanha kata nia funsae feta funsae Timor ida mesmo ho ida de ne bese nurak foi 16 anos mas nia ia ona prestação lobok nebe nya hatudo nya halau te ona husti que dambe public speaking depois niamos kuliah inglês nebe ho dia close e depois niamos tuir competição hanesa no hetan primeiro lugar depois segundo lugar e a competição terceiro modeling ninian nomos niamos dadok ne aprendetan
liam português ninian tambah hanesa uhinia kontak katak nia la gosta atau aprende liam português. Mebe ho tempo nebe lao ho motivação ho suporta husi ninia pai ninia mãe ikus mainnya dan afinal liam português mas fácil. Claro que buat hotu husi início ita senti ida ne difícil. Mabe ho espírito, ho vontade, hakar kato aprende no aprende, ikus mai buat hotu se fácil ba ita. Espero que ida ne sai motivação dia kida, sai inspiração dia kida, ba maluk jovem timoruan sira, atau na fatin labele barok atau aprende, labele la con esperança, tambah futuro Timor Leste, ia ita buat sernya liman. Hamutu ko hau, lita zibolita ho kru nebe serviço, ami hato agradece wain.